trena, svi su na svojim startnim pozicijama. I trka je puštena 2000 metara. Trka Zlatara Radovanović sa 13 sjajnih četvorogodih i starijih galopera. Biće ovo jedan dobar žestok okršaj. Medijan je našao nekako tu svoju dobru poziciju. Prati je i Silar i Medijan su na čelu ove trke. Silar, Medijan, Krasiva, pa Jaro. Medijan, Silar, Jaro, Krasiva, Bahamian Storm, Džamuka, Ogon, Jojo, Semis Warrior i za njima ostali. Medijan sa Željkom Milićem u sedlu drži čelo trke. Na drugoj poziciji za sada Silar, Jaro, na trećoj poziciji četvrta je Krasiva, na petom mesto izlazi Bahamian Storm, iza nje Džamuka, pa Jojo, Semis Warrior, Ogon, Kalina Lady, Pamanera, Until Again i 453 na začelju ove trke. Medijan i dalje diktira tempo i vodi ovu trku. Medijan, klasično Stačevića sa Željkom Milićem, vodi ovu trku. Borba je sada za drugu poziciju, tamo žestoka, kao da Medijan ostaje na čelu, ali se bore za drugo mesto. Za drugo mesto sada žestoka bitka Bahamian Storm, Džamuka na drugoj poziciji trenutno. 453 izašao na treće mesto. Tu je i Semis Warrior na četvrtoj, pa Pamanera. Medijan i dalje vodi ovu trku. Džamuka drži drugu poziciju, 453 je na trećem mestu. Sada krenula je i Until Again, koji izašao na šesto mesto, na četvrtoj poziciji trenutno 453, koji ugrožava treću poziciju i kreće u napad. Sad će svi da naganu u napad na vodeću Medijan. Medijan i dalje vodi. Džamuka ide po sredinu, Medijan ide uz barijeru. Medijan, Džamuka skroz polja pokušavaju da ugroze vodeću poziciju. Medijan, tu je sada Pamanera, Semis Warrior, Džamuka, Medijan, Semis Warrior, Džamuka skroz iz polja pokušava Pamanera, Kristijan, Medijan, Semis Warrior, Džamuka, Pamanera ili Semis Warrior. Veliki aplauz za sjajnu završnicu trke u kojoj ste verujem uživali.